Long! Dali, sa! Dali! Ikalapit ng kong tilo. Dali! Saan kagikan? Bukid? Dagkong sa magas bukid? Nanguha o blangko. Nanguha kag balanghoy? Bi? Tagpila man imong balanghoy? 50. Tag 50 imong balanghoy? Digto pa nimo sa bukid gikuha? Nganong ikaw may nagkuha ani hamad imong papa? Bibiyaan ni sukat sa pagkabata. Gibiyaan mo sa imong papa sukad sa pagkabata. Pila man mo kabuk magsuon? Duha. Duha. Ikaw ikapila man ka? Kaduha. Ikaduha okay na manghuran ka. Pila edad nimo? 9. Isa mong maguwang? 12. Nag-eskwela pa mo? Unsa na may grade nimo? 4. Grade 4 imong maguwang? 7. Aman day imong mama ron. Isbalay. Nas balay. Nganong ikaw may nakaunahon nag-agto sa bukid? Sakit na akong mama. Nasakit imong mama. Unsa man imong halin ana? Palit o tambal. Ipalit og tambal sa imong mama. Sus taon pod oy. Ya 50 pesos sa halin ani. Nakakita ka sa imong papa wala? Wala ka kita sukad sa imong papa? Nya unsa may kaistorya nimo sa imong papa karon? Kita pa, balik ko namin nimo. Isod kayo ang kinabuhi. Lisod kay inyong kinabuhi. Ugoy papa. Sus taon pod oy. Sukad-sukad wa pa ka nakakita sa imong papa gudi ay. Nya wala ka gisultian sa imong mama ug asa ni imong papa ron? Wala. Nung sa may ingon siya, pero na kay time nga mangutana kasi imong mama nga asa imong papa. Wala ka, mutana. Ug asa imong papa. Sus taon pod ay. Inyo aning balanghoy? Kisa may nagtanom ani? Kung lula. Ay, imong lola. Nanangid kasi imong lola nga magkuha ka ni. Nya karon 50 pesos ay halin ani. 50. Sige, ani na lang ha. Ipalit mo nga mong tambal si mong mama ang halin. Ako na lang mo palit ha. Okay ra nimo? Oh, nakasinsilyo. Ha? Ay mo na lang na. Ako ang kay na iya. Ha? Dako. Para makapalit ang tambal si mong mama ha. Nya karon. Napa oh. Ay na iya. Ha? Ngano man? Ako ang kaayo. Sige lang ipalit na nimo tambal si mong mama. Nya ipalit nimo tambal si mong kan. Ay ipalit nimo bugas ha. Na may bugas sa inyo? Ay wala pud may bugas sa inyo ha. O kana. Ang sobra. Ayo iya. Sige na, ang sobra na ipalit ni mong sudan ha. Sige. Nya karon mo ang tupal day kag baryo di ay. Kay paligya ni. Sus taon pod layo-layo pa yung balay kay Kandre. Sus mao ra imong gi kutkot para makabaligya kay palit og tambal si mong mama. Sus taon pod. O sige kaw. Ani na lang karon. Uli na lang ka sa inyo ha. Unya kaning balanghoy dad-an na lang ni ha. Okay. Nay dalan ri apagawas. Pauli. O sige. Mao to ha, amping ha. Salamat iya. Sige. So, iya pa yung mga